Sontrok akimang pen Guwahati rong sopialong gonta ke thom kacha songpong. Nola so sarthirong piarong arat thur paksi towar kacha selam. Tiripi chariatum somthok bil ke deng phuthak bokajanalong AASU AJYCP KSAtum kachesong Kardong pinyada Abirta long penili sami juli bepi nonarjo ikha birtang tonben Methang ke long nangjia sona pharman kachesong ke thanga ke hingno kalipura ke namtang chiti ni phaing koira pho arni inglong aswatum songpho chelangsi Guwahati rong sopialong kachesong padudam Karbi anglong pen angtan kedo mate hoi kedo karbi atu Sept karbi Adap pen patir biponsi Karbi Students Union KSU All Assam Karbi Students Association AAKSA Karbi Bangthe Assam KBA Greater Guwahati Karbi Women Society GGKWS Chelang Pet Pen Guwahati Rongsupi Chachalalong Ghonta Kethama Pharman Kachesong Padopong Bangso kachesong along Sept karbi anglong pen angtan kidwa karbi atumaphan ST mate inglong aso hokponangji karbi anglong pen angtan kidwa karbi atumaphan constitution along kijongpon 6 schedule tengpen lapen kaching thurdun thekjia phan karbi autonomous council nangpinangji karbi atum kedo kepathira dimalong longlea pata nangpinangji Dispur constituency along ST aphan anghoi kerai padoponangji pupendanglo kado kabe sontrok asona kemang pensi bangso kachesong padoponlo ini si ini thutu puye ini ama angwa projonto hal ini ayok eko tiki kingo ini ayok eko tiki kingo eko biye dam diongo ini ayok iko hikha dikha ini odhikar halalo ayok সরকার পেন কোনো দিন চিপ্রং রিয়ং চিংচক চিয়ং আন্দোলন কেনে নিয়ং সংগ্রাম কেনে নিয়ং ইলি আঙো আলে খালা আপত ইলি মিনি ভুগিদ ইলি মিনি মানে মিনি ইলি কষ্ট হন্দ লাদি আলাম ইলক যাতে অসৌসি হাল যাতে থানুন এক পুন এক ইলি যাতে অসৌসি হালক যাতে ইলি থানুন পুন যাতে নালিও খালি ইনি সংগ্রাম কি কেনে আন্দোলন কি কেনে আর লাদিয়া আন্দোলন কি কেনে যে ইলি খালি গোটেই সংগঠন চিলকছি ইসি চিকলাংছি নালিও নালি ফান খালি সংগ্রাম কি কেনে আলি লাপছি ইলি মিনং ইলি কার্বি হাল ভয়ামলং কিদ ইলি কার্বি হাল জনজাতি মর্যাদা সংহেছি কিদ মিনং ইলি জনজাতি মর্যাদা হং এইটো যাতে থান উন এইটো যাতে পুন ইলি ভয়ামলং কিদ ইলি কার্বি হাল ইলি সাহিত্য শাখিত পরিষদ সংহেছি কিদ মিনং ইলি সাহিত্য শাখিত পরিষদ ইলি হং এইটো যাতে থান উন ইলি ভয়ামলং কিদ ইলি কার্বি আলেং হাল এই থান উন যাতে Bangso kachesong ahut Assam Sarkar aphan kapanongpon Pinpuralo Kamrup Metro Assistant Commissioner of Police arideng ipajepon Sonapur pen Nituraj Ronghang Karbi Anglong Live Socheng Dhenta constituency Arlo Inglong Arlo kedo Nola so Sarthirong Piarong Nonputa Sarkar ahin pen kelang Patingdon pon pelang Socheng Dhenta constituency ang bongpen kapapidum hup Inglong Arlo kedo Nola so Sarthirong Piarong Nonputa Mesen kachhelada towar pi avi pinlang Barla por nang lelote towar langbung langtera josi kaiketa rong araratum kehelat nang bomlo Kesukyun e kithi kijang ahut setame kachar chong pensi cheponang rinti bomlo Sarkar pen hemso palichit positame nonputa ketang tesi ong monaklang lason si kemesen kijuna langabar saita longdunde pinlang Kaketa long chora langsi kachinglu chingthi pendanglo kachutun chodang anta chosok dambomlang Kardong Karbi Anglong live kelang radatum pininil tum Karbi Anglong live pen ladana ke humri chenglo madu channel majo madu reporter ladake bang pinlang ladake Socheng Dhenta constituency lo la pen 1951 pen langnam lo polote non 2020 ke ningkan sirkep ra trokep an nang artanang plengtang lo sitame ladagara ratum penangan sarkar pen kilong le sarkar skim moha kilong le lapuson do piglang pusialang litum nang khanun lo Lasia alang tumpen ahok pen alam kichini jipin fasinil tum Karbi Anglong live pen seme ke bang lo Karbi Anglong live lo ladana ki humri cheng lo la pen ladaga rong asar tum mekara saratum la pen daga rong mekara tum pen ilitum Karbi Anglong live pen kachini ji phan
jasemet alang litum towar alam apudak si nang ning duno Bangsoarat hithi borba chojor cholanga hin pusetami sapanola ahithia long an kapali dunjia phan inglong suding akengpen damsi pali dam unji haladak ahbar ki dwara ratum aningkan wangta rong isiara ratum thurbak pensi towar cheselam bom wang bom lo angka mana jog masih sumar da pening bom mangke lapusi kebon tak lo amaslo bang bom sami au sumar da dam de lo school thanong le masih thane de ma school ba de lo da pening bom mangana tu ngadu chini ba la bang ni tunta chidon thai sami asore ra bangke school lo chot amuni gavde pas tum akimang ke lani litum kachihelat kido kidam kasiksa lahai polo lasi nang litum phanta ningkang sam lason karbiang long life kibang thek pot militum phan lam ke than long apor kachi than long thek pot la pen pachini long rapet pot lasi ajati na sarkar hakopen tabang bom lo stani litum phan son kerap ave pinlang non ma de kera mo pe lang di pu son na thalo na meri hing nang le lo school bang long dun lo lan chot lo lahaya kisung pen sorkara hin pen nona phong MLA election na hutke madule vote nang kerega phanwang pusitami la towar eson sona bangki nang pipon vek nangji kalite nola so sarthirong piara tumke vote do anta nola so aro alang alongsi lodun la popusi karbiang long life ka hombi da mahut nang chethandun rinti Dena rongpen Bikram Teron, Karbiang Long Live. Thongnok Bay English School Polling Station Right Wing Local Committee Amaipu Ahem Thekubalong Karlitang Pandit Dindayal Upadhyaya Pirthe Kahache Ningkan Pharo ke Chogarni Katalon. Kedamtang chitti ni phaing gora pho arni Sarupathar constituency angkang number adarsa ahawar Thongnok Bay English School Polling Station Right Wing Local Committee Amaipu Ahem Thekubalongta Local Committee Tumpen Patir Piponsi Karlitang Pandit Dindayal Upadhyaya Pirthe Kahache Ningkan Pharo ke Chogarni Pachetondunsi Katalon Padodu Ni phaing gora pho Adap Porphainer Keb Apor Malom Local Committee Amaipu Dakiram Terangpen Sarupathar Mondol Committee Dun Maipu Khiram Be Cherab Dunsi BJP Alama Ingthur Bonlo Mohila Morcha Amaipi Bina Rongpharpi Kave Ingtipi Kasang Bepi Pendanglok Sarupathar Constituency Ongdung BJP Along Kacherab Dun Abang Phwabang Phiatum Chetong Dunsi Karlitang Pandit Dindayal Upadhyaya Kayala Moalam Aputhak Chethan Chimun Ponsi Katalon Pachunpon Lang Chethingpen Subhas Terang Karbiang Long Live Namalom Sophan Biotang Tonic Senan Humridam Ikha Dipu Rong Supialong Kicheng Sik Mate Non Hedjong Kangpumi The Tidy Town Dry Cleaners and Launderers Sakuladalong Nanglitum Anam Kijumpen Blanket Mate Kachiomapi Kachin Thanga Peri Osomar Aperi Karbia Pindeng Peseleng Pini Pekok Lapen Kaprek Aperi Kechogavar Sai Long Ikji Lapen Nanglitum Jongsi Akularalong Kedam Japhan Apor Duredat Pusitami Matha Ikri Bangso Akularalong Pen Keton Kebanavar Sai Sitami Long Ikji Lasi Humri Damikha, the Tidy Town Dry Cleaners and Launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adum. Dihinamo Piputot Birta Jutheglonak. Dokmoka range ke parlo volongkomaji along forest asakhiatum kedamtang chiti ni phaing kora phli aningwe porphai kep malom pangthek thek the atum bengpho kanghupona thengpi keneptun long Dokmoka range ka parlo volongkomaji along kedo forest asakhiatum thengpi kanghua birta longsi keton kelang paduponlo Bangsopi ajo porphai kep malom samuguri gongapura long kanghupon bom bengpho athengpia bengabangke nepdun long cheklo Forest Saikia Tumpen Kapachini Ponatenke, Bangso Athengpia Beng, Langmili Alompensi, Kevanta Hai. Athema, Kanghuatu, Langalong, Nankilu Tumbo Mahotsi, Nilitumta, Nebdun Longche Lupusi, Pachini Pong. তো আমি দক্ষিণ সামাগুড়ি শীতলমারি যেটি মহল আছে তার নদীর এইটো নদী দেখি
হয় আপোনাৰ কোনটো ৰেঞ্জত পৰে সেইটো এইটো দহমকা দহমকা প্ৰথম আপোনাৰ চিনাকি জনাবচোন মোৰ নাম জৱাহৰলাল পণ্ডিত ফৰেষ্টাৰ হয় হয় বৰ্তমান বকলীয়া বিধত আছে এনেই আপুনি ক'ব পাৰিবনে সেইটো খুন্দা ক'ৰ পৰা আনে তেওঁলোকে একচুৱেলি এইবিলাক খুন্দাই লাংমিলি ছাইডৰ পৰা আনে লাংমেলি চাইডৰ তাতে পাহাৰবিলাকৰ পৰা আনি থাকে আমি মাজে মাজে বহুত ধৰি থাকোঁ হয় কিন্তু বহুত দিন নাইকিয়া হৈছিলে আকৌ এতিয়া চলিছে আমি গোপন সূত্ৰে এইটো জানিব পাৰি আমি ধৰিব গৈছোঁ আচ্ছা আজি আপোনাৰ কিমানটা খুন্দা ধৰিব পালে আজি আমি এটা মেলাকত আজি 5টা খুন্দা আছিলে হয় ডাঙৰ ডাঙৰ আমি 5টা খুন্দা ধৰিলোঁ labangso atheng pi kang huve ka tumke bangke thom setanili tuma phanang ke theklong lo jo langroi parai kap eramat inu da phanta nep ingnang dunlong le det lo pusi than pachini pon kenep long check atheng pi ajo amat jcb hangsi pasan pon lo lapen beng phota bolong komaji forest asai hemalong an ponet lo habar ke hat pen harsing rongpi lapen phuloni pen dirjona rongpi karbeng long live TDP ke chari BJP a sarkar hin pen non hejong sai katiki anathu son thom abil kedeng pondera phuthak ningkang samse je paklang ponsi AASU mate asu bokajanaro AJYCP lapen KSA atum prek jamadi malong kache song padopon TDP ke chari atum non hejong Lok Sabha pen Rajya Sabha along the Essential Commodities Amendment Bill 2020 the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2020 Lapen the Farmer Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020 Lake Thoma Bill Kedeng Pondera Phuthak Ningkang Samse Jepaklang Ponsi India Det Piarlo Laso Phuthak Kachesong Padopon Lo Lasom si kedam tang chiti ni phai kora pho arni All Assam Student Union Bokajan aro atumta Bokajan CCI adon ria thengnu towar pialong Kachesong Padopon Laso ahut alang itum TDP ke chare sarkar aphan kapinrem padopon si sonthom bill kacharayalo mipi ke kai padopon Halpu Assam Jatiyatabadi Yuwa Chatra Parisad pen KSA Bokajana Roatumta Laso Phuthak Ningkang Samse Chepaklang Ponsi Sukhanjan Forest Asahe Mathengno NH Atawar Pialong Prime Minister Narendra Modi Amepi ke kai padoponsi Kachesong padopon Bokajan pen ananterang Karbeng Long Live tangte pinhe Adap Abirta ke lapon sikang tonik lo dome thakme arni kime